Thank you so much. Andu aitu a Kiambu. Muthenya mwega muno, muthenya wa kirathimo. Nitwakena muno ni tondu nitwamukira our new aspirant wa giti kia governor ya Kiambu, Mheshimiwa John Mohoro. Niwe riu watucerera wabici-ini ya Kiambu headquarters na nigetha oke asaine ibuku ria visitors book na shoke asamanie na wabici yothe National Executive Committee ire rugamirire thiini wa Kiambu County. Koguo muthenya witu wa kumwamukira nigetha oke atwaririe na nigetha twanjie mitaratara ya naihenya tuhote gucoka kuria mashinani. Koguo we are very happy na twakena muno nigukorwo nake na tutikuria marigu twina timu yothe ya Kiambu ya office representatives all their constituency show the seats ya constituency show the seats ya Kiambu. Koguo we are very happy na netwakena muno ko trader John Mohoro, our excellency John Mohoro governor amwaririe na nigetha amwire etayari guthii na mbere. Turari nake last week unveil gubernatorial race yake na tutirari na candidate wa governor. Koguo kiama gitu kia DCP ya Kiambu twina governor uria kuhuranira giti kiu na tigiti ucio itu na aria angi mundu wothe ungiciria ni kwenda guka nitwanyitete ugeni moke tuthii na mbere. But for now dagikeno candidate uria riu uhitite ground running ni Mohoro, a very young man, very vibrant na mundu ina vision njega ya uria ithue kiama giki tungiriria gukorwo nake, mundu turanyita, mundu ratuthikiriria na mundu wi ready ko focus na uria kiama kirenda guthii na mbere. Kwa macio manini ndenda kumurehera Mheshimiwa Governor amwaririe na ciugo nini nigetha tuhote guthii. Asanteni sana, karibu Governor. Okay, asante sana. So our coordinator, officials aito, members of all the state, adamu turoreire a Kiambu ndamugeithia muno stawa Mohoro, John Mohoro na namushokeria ngatho first of all nyabejokeria officials aitwa DCP ya Kiambu ni ndu warm welcome. Ndakena muno niguo mwanyita wega mwatwa mwanyamukira ndaigua ndemuci na ndaigua genete na wakere ndikiuga ati kuma muthenya wa Monday ndatwakira unveiling ya my candidature ya uko governor wa Kiambu ni ngoretwo ngiaria na andu different from various sector na nitwaritie maundu maria tungienda kuona Kiambu inamo. Ni Kiambu ni nene na nitui no iko igikawega kinya gukira Nairobi. Koguo turenda gukuria Kiambu itu iko iri nene gukira kinya Nairobi. Kiambu no iko is self sustaining. Kuga self sustaining ndira kuga ati Kiambu no to generate besa jiganu cia guteithia ciana citu isirathini kana mawira cione mawira. Na maundu maingi mekuite gutira ngiariria maundu ma tontu akiriria manifesto unveiling na nduko tukianiria na andu ngurani kuma youth, atumia, ame biashara-ini, andu aria me thiini wa health sector, all the sectors of the economy arimi aitu maundu amwe twenda mekike Kiambu na ni gugwikika ni ndi na matwanyithana turi othe ni gugwikika. Wakeri ni ati twina bururi twina guo twendete witagwo Kenya na tondu tuhorete mahinda maithurano ni makorwo na andu gwikaikania kidogo no hoe andu tukuria mari anake itu anini, our Gen Zs, our brothers and sisters, kono athikiria na kuigua mugambo wakwa muthenya wa muthi no nyende gwikania mwina thayu. Siasa ciukaga nigetha ciake bururi, itiukaga nigetha andu mekane ngero na guthukiria andu angi biashara. No njurie ta Kiambu ino itu haha na kuria guothe Kenya ya kinya no njurie andu maige thayu. Akorwo mundu ucio woka ukwariria andu nigua agukenia, we ni ugathi umeki decision yaku hari irebe-ini ugacagura mundu uri ukwenda, no mutikae kugitana mwikane ngero ni undu wa siasa, ni undu wa mundu. Wa mwisho ni kuga ati Kiambu twendete thayu
twendete thayu muno koguo mundu wothe wi Kiambu na ni ukwenda kurugama ithuĩ tukena njokite kurugama Kiambu ndita ana giti kia gavana na wewe ni ukwenda kurugama opposition yoyothe ona ugenda kurugama giti kia gavana bado uka tumenya tugutindika kiama gitu kia DCP ingikahota ni sawa ona wahota no sawa no tugathii na mbere koguo ingikiuga menya umuthi njokerie munene witu wa kiama ngatho ni undu wa gukuria kiama kiega ta DCP na ndi yambirio kiuto democracy kiama gitu is a very democratic party kiama gitu ni kiama kina democracy sio na all citizen o haria hothe uri whether you as long as you are citizen you are welcome na mundu ni akuria mundu egiraga DCP atia ako wina thimu hau no uhinye *509# wahinya uguo ni gugutwarithia urabati kuingira na ni ukujoin DCP na DCP ni kiama kiega muno munene witu o haria ari mugathe Rigathi twagucokeria ngatho ndio guthondeka kiama kiega tuguthi na mbere na gukuhoera Ngai ina mbere na gutunyitithania na ari othe memo no cionge wa United Opposition no twende na inyue o haria muthi na mbere na kwaraniria tumenya tukuria bururi witu tuli hamwe Ngai amurathime na mwike wega asanteni sana. Thank you so much. Yes. Na kuona thaici urenda woka na murugumo munene woka ungite kwenda giti kia gavana ndo kwajene kia ubu. Yes. Hihi mipango yaku upangite te gukora tu gukinyira mundu wothe wi Kiambu county ati ni gukora ukenderia rigi campaign ciaku ana kana maendeleo ma. Thank you muno. Wa mbere ni ndi muruti wa biashara na ngoretwo ngiruta biashara Kiambu county for the last miaka 12 na kejuge agenda cia Kiambu ti agenda nini. Wa mbere rigana Kiambu kwina population nini nene muno irorete 2.8 million na ndo amekuo Kiambu majority amwe maikaraga Nairobi ayage marutagira wira guku Kiambu ko Kiambu ni rabatara gukorwo ikiroro ta bedroom ya Nairobi kindu kia mbere kwa horo wa shelter iko bedroom ya Nairobi koguo ntubati kuiga Nairobi Kiambu bedroom ya metropolis wakeri ni kuri na ndugi muraruta mawira maingi muno guku Kiambu na tukwenda kurora maundu mao na njira igwe ugora licenses uracikorwo cikwo gukuri andu mari licenses at a very high rate na kwenda kurora maundu matumenye tuguteithia andu itu a biashara atia to ni makiririre muno wakeri bururi witu wa Kenya is a net important ni kugatiriri hari ciringi tutwaraga bururi wa nanja tugiraga ithatu ni kukoguo ni kuga Kenya ciringi itu ni rahinyiririo ni currency cicingi ta dollar tu to muthi bururi witu ni rahinyirika ni undu wa base ya maguta na maundu macio mangita mathi tondu waki tondu kinya irio cia kuria gicunji kia 70 hari igana ta 70% ya irio turaria either ni ngano kana ni mucere kana ni maguta ma kuria ni ko importaga na maburi ma moto importaga ni buri ta Ukraine ni kundu kwina bara na ndiko ngano yumaga koguo ni turako tugithindika koguo ciringi kabatera tondu ngano ni yaga kuria ti kuria ngano yaga ni mukinyire wa guko wina goro ako maburi ni mabia kuhuranira hari ogirora kerta Hamuz state of Hamuz kwina mathina maingi muno marahetokira koguo hakoro hena gathina andu itu biashara magathinikira haria no tungimateithia atia how can we come together as people tumenye tungiteithia na ndigiruta wira Kiambu deika wakeri kwina andu ingi muno aitu metagwo Gen Z kwina andu ingi metagwo millennial andu ane makurite for some time na nimakinyite ndi magokomatire mawira ni magite muno kala sito nini ni tona muthenya ungi makirakara makomira mabarabara-ini mena matukuya mena ruo rwa ngoro tondu muni athomire na ndari wira muciari ni guthinika rathinika haria mwana wake ndari wira akaigwa ruo rwa ngoro yake akiuga atiriri njukite tondu ni undu wa kuona ruo ruru ni mwenyewe ni yandikanite ngandika makiri mandu no ingita any application kuria ndutaga wira ikorwo na nduta ngita ithatu ngigirwo no gwandikana no gutira mundu arakwira atiriri ni nyandika wira uri inengere na hindi mundu ni engineer mundu ni ndagitari mundu athomete maundu ma ngoro akwira munenge wira uri munenge ngaigua tha ndio ndio kide gatiri nikiingika kia mbere ndita gavana kindu kia mbere my primary agenda ni gukiriti mawira ma andu itu through industrialization kia mbere twenda kwamba gwika Kiambu ino itu ni industrialization ni twenda gukubikisha kwina factory nyingi wasingihotekeka tunyihie barriers of trade tugora trade itu hari eri thaisi kwina mathina maingi muno ma murutira wa biashara especially in Kiambu ko mundu no twenda guka gusort out na ndamenya tweka uguo ni tugutobora
Wa gatatu kwina thina wa mathibitari Kenya ni twathie tugisaina kindu gitagwo hiring of machines. I mean leasing of machines. Tondu tutiari na mbeca njiganu na nitwekirirwo pressure nyingi muno ni World Bank na IMF. Nitwekiri atia ni undu wa pressure yothe twaforcirwo gwika kindu gitagwo leasing of machine handu ha kugura njeru. Andu agura machine ndio ngureri kotangiri ici haria mukonera mbeca ni mukagura na program iyo ni ekirio. No Kiambu county government ni imwe yaregire gusaina. Nikio muthi no uthie mathibitari ukore gutire machine cia guthondeka andu tondu Kiambu ni yaregire na ndina mbeca ciayo cia kugura. Ko mo ni mathina mamwe twenda go sort out muthenya wa tukirugama giti kia governor. Kaundu kangi ungirora kaida takaka utu mweri wena ni kuraura brand ne muno andu ni mathini muno ni access barabara cia kuingira kwao mathini kogori makiuregete ekaitwekire ati andu a Kiambu kagwathiria ata tutikona barabara yet Kiambu ni receive makiria mabilioni 20 na kindu kubo miaka ena Kiambu ni receive makiria mabilioni 80 around 80 billion or there about kiuria atiriri hari mbeca ici ni cigana cia bangitwo cia bara cingiteithia barabara citu andu matige guthinika biacara ciao citige guthinika kwa andu marathinika koguo kiriro kiu ri ngakiona ngigatiriri ona ni ri gwirutirai ndikinyitane na andu itu a Kiambu tukikuria Kiambu twi hamwe. That is one of the reason. That's among as many other things turenda gwika tondu kwina maundu maingi muno arimi aitu na mundu ni aimwe kumira indo mugunda makaga thoko turenda guthondekera andu itu thoko tuguthondeka thoko ni tuguthondeka cia andu aria marendi indo ciao no tugukumethera thoko kinya mabũrũri ma nanja tondu indo ni turarima cikarigi kwa gutwarwo indo citu ikagurwo raithi no mabũrũri ma mangi indo ciao iguragwo goro kai Kenya karu twina indo cingigurwo raithi indo ntukorora maundu ma arimi muno ni tukumethera thoko muno tugucira na mabũrũri ma mangi gwetha thoko cia arimi aitu among as many other things ni tukora maundu megi innovations ukirona ciana cito ciahuthira thimu kahinda kanene muno kwina maundu megi BPOs like business process outsourcing ukirona ciana nyitu to no tumakire mahoro ri maikarage kuna muru karega biacara cia kuku unyite ciana ici nto ciramenya maundu maingi muno kinya mai airi magaguteithia to muhaka wandiki andu aingi are mekure ukamae engage maikarete handu to mukona ki office kinene no korona na office nini no ni wa engage andu methini wa horo fulani ukamune wira ore nyitaga thimu yaku getia ubari hari oriri no unyite onene wira kure ndu maikarete thi handu no guo ningu njire mo yako innovate twethere anake itu mawira over and above go create ma factories because we want to make Kiambu a manufacturing center and it is possible and I believe it is possible. Thank you so much. Na nino ngoria kiuria kimwe hihi tondu ni wikoretwo wakiuga ni wikoretwo Kiambu for 12 years ukihora biashara hihi ni kaundu kari kuri ngiungiganira ringi impacted the society nako apart ringi from wakiuga ni ukirietete bawira through kambuni ringi ciaku hihi ni kaundu kari kungiuga ungitira ka wikire community cia Kiambu kare kangituma muikari wa Kiambu we convinced guthura? Thank you so much. Wa mbere ungiuka haria hegwitwo Juja head office yakwa i Juja na andu aikari a Juja ni majagurire ndeta chairman wa school etagwo Mutondo Primary School na ngithingio na mathina ma Mutondo Primary School na kindu kia mbere twambire kwamba gwika kia mbere ni guthondeka kirathi kia grade 9 gutire thirikari ndiratonete mbeca cia guthondeka kirathi ko kindu kia mbere twambire guthondeka kirathi kia grade 9 wetia thirikari mbeca ndiri tatu mbeca gutire cia kuigana ko kindu kia mbere njugite kia mbere no you confirm Mutondo Primary School in Juja kirathi kiu ni twathondeke wa keri gutiari mabuku mama ni anagoni thirikari ni ithu twagurire mabuku ugacoka muhuko ukagura mabuku wa gatatu ciana ici ciguku itura riu riotheri ukona mwana athoma ni arikia grade kirathi gia kanana no muciari wake ndangihota kumutwara cukuru umuthi ni tutwarite ciana nyingi na ndioi mutacigana macukuru ngithie cukuru nyingi na guku Thika High School ni ukora kwina mwana turarihira ku ugithie Kirora Boys ukora kwina mwana turarihira ku ugithie Mobi Girls kwina mwana turarihira ku Ushekeni kwina mwana na ngigi kinyoge turarihira agitore MKU among us many others. Ruiru Boys, I think Ruiru Boys, Ruiru Girls ni kwenda ngirikana mari othe ku maundu ma githomo ni ndimekirire muno wakiri gukuria population ya amini gukuria mawira mandu itocio meku matura macio ri ugithi kuruta Juja ha kamiti kona ugithi kundu ta Thika town yo yenyewe andu aria twandikite andu makiria magiri ona mugwanja ugithi wingire kundu wothe ngoretwo nyitireire thini wa private sector no uthi wingire site-ini imwe ngutume imwe itagwo
ndo uthio gakonfamu no nyende uthio handu hetagwo Thika Group Chania kuma gate twathondekeire ndo stage kindu kia mbere daily responsibility to guthondeka stage no twathondekeire ndo stage ya kuingira hau ucoke wingire thiini mugundo ucio tuthondekete tukawikira rami tamak uikono tuhote gugikira tamaki project teyo ri itugikina ngoro bia cia thirikari and the other thing ugithie kundu gwitagwo ona haha right opposite ino witagwo Kiambu police station ni twamathondekeire rugiri rwao ugithie police station ya Juja ona uthio confirm thaa ici kinya kuri OCPD you can confirm kundu kukura turakoraganaga mai ku Juja police station turathire twamathondekera drainage yao yothe na turamathondekera rugiri tondu andu marakiranagiria borithi ku gatagati turamekira rugiri na tugacoka tugeka atia tukamathondekera drainage na toguku ni tugitoithithie maundu mangi maigi uguo ni kuga Mohoro athurwo 2027 mathina ta maria thaikitha keno aikaria Kiambu maragerera ta kuria Juja na guku kiria mamai guko marahite mathina macio ni bakaherera that ewe gakorwo history ewe gakorwo andu makaragia story ni kwari kaundu Kiambu tha ici ri turario horo wa 800 billion economy ndona gitumi kiiganu ati Kenya turakora na 4.6 to 5%, 4.6 to somewhere about 5% GDP ito ni gwera gikora, but I believe Kiambu no tukwe na double digit, no tukwe between 11 to 12%, kuma 10 to 12% yo ria tuli koko 800 billion no tukuri another 80 billion within a year koko miaka 5 tugithie uguo we can grow exponentially na tukule na makaria mabilioni ngi 400 twaturana na ICC ho Kiambu no ikono toga wa more than 1.2 trillion in a span of 4 years to 5 years utoga ugata kwabatira ni ndikuhinyiria andu a biashara I will welcome them, I will not fight them, I will bring them on the table. Manufacturers, I will not fight them, I will not fight with the doctors, I will bring them on the table. No ginya ndu itu magithondekwo health come first ndugiagi na mundu mu discuss age horo wa mwiri wake aca muthondeke murikagie story ici to ndikwenda kwaria maundu maiki haha mujire campaign direka no yo but I'm going to ensure kaidi ya campaign negoka thaisi ndio kwamba kuthikiria ground sasa nimesikiza nini nasikiza mimi nasikiza ground nitakuja nitaongea na watu wataniambia hii haiko tutafanya namna gani because hii si kiti yangu peke yangu hii ni wana Kiambu tutengeneze na wale ambao wako na MCA ambao wanasimama kama MCA na wanasimama na DCP mi nasema wote wakuja washidane mwenye atachukua tikiti tunasonga na yeye so for now MP women lab MCAs wote wapiganie tupate DCP yetu tukipanga pale mbele tupatane huko tutasaidika all of us. I'm telling you watu watakuwa natoka county zingine kutafuta kazi Kiambu. I'm telling you. Na huko tayari kuna machafuko ambayo inakujanga na kutokana na siasa kwa sababu umekuwa kwa biashara maybe uja kuwa na ungumu na kuwa na roho ngumu kama akina Sovinga. Don't worry. Usiogope. Bible inasemanga usiogope. Utarushiwa mawe pande hii, urushiwe mawe pande hii lakini tutatoboa kabisa. Wow. So the other thing ndarikaniwa ndiragwetete muthenya ungi and that's a very good point. Kenya hari eri thaici twina mathiri maingi muno mandu aria maturutagira mawira and suppliers wa supplier thirikari ugacogokaga kurihwo Kiambu ni imwe ya iria yagite kuriha suppliers pending bills kometego ati no ginya uhakane nigetha urihwo mbeca ciaku ni warutire wira wa thirikari no mama madogirwo pia ciaku. What is that? Wahinyiriria mundu ucio na wahinyiriria bururi na bururi uthondekaga mbeca biashara cia rutwo taxes cionekana. So I want to urge ona meho ona budget ino roka tonde guthondekwo budget June ri hai supplier man. That is the only thing I can do. Mwari ha supplier ni mugukuria bururi witu. Asi umena biashara nini small business traders niko na nyinyi niko na form yenu na mwina saruni na tumaruta utatu gugu biashara dogo nitawasort and what do the mutika make niko na solution yenu kama solution ufunge hata leader wa chama cha DCP imekuwa mstari wa mbele kusema ya kwamba hapa mwa Kenya hata taka sana jamii ongeza na watu ambao hawakwenda shule. Labda unaweza tuambia je, ulienda shule? Gavana amesoma ama unauliza kama nimesoma ama sijasoma? Mimi kwanza nimesoma. Mimi ni mwana hesabu.
for the purpose of the public, I am a certified public accountant. Nilisomea hesabu na nika graduate CPA, nikamaliza mpaka CPA section 6. That means hiyo ni masomo. After that nikaingia University of Nairobi, nikasoma degree, nikamaliza degree University of Nairobi, nikafanya BCom accounting. Ukitaka kuconfirm hiyo maneno zote, si mko na mitandao. Ukitaka kujua kama nisoma utaangalia. So I don't need to say much more than that. Ukienda kuangalia kama uangalie kama Mohoro amesoma University of Nairobi ama hakusoma. Hiyo unajua sasa si hata nyinyi watu wako peleleza. Mfanye upelelezi. Lakini kusoma nimesoma. Sawa sawa, tutachunguza. So thank you so much. Skiza ground. DCP. Skiza ground. Skiza ground. Skiza ground. Kabisa. Thank you. Asante sana. Very good. Asante sana.